Parçam turşusundan me bağırım anam xeli. Hezbollah xelay, Hezbollah u xelay, Hezbollah bayetsay, Hezbollah hiç kanesta прах кадам мехеза ба азоб ва нада медояд торад мекна бомдод ча мехуна иманои ура надошт ки ай ҳайкали допурсидестай Бобо Исмоил Сомони ҳайкалшо рафтум гуфтум ки ба мара дугот. ҳазбика чанд қашид мешиносӣ? Ма ҳазбика бисёр пеш мешинохтум ба яке звездаши бар. Ягон бигем доғистониро очаш ба ҳеҷ назоидай. Читра маҷбур кард ки қатъи ҳазби бой бубуру. Мазлума махш кайсам, мазлума махш кайсам. Акани зулма дарин нишоматуму парчам туршундан хел me bağırım anam xeli. Салому алайкум подписчикои хест салом алейкум брат. Салому алайкум подписчикои ака Бейрузҷон қати ака Абдурозиқ. Созе хубен ҳама ништияк. Чӯ кара гаштем? Салому алейкум подписчикои канали Авлод Медиа бародаро ҳама каса созен хубен. Тули бигем 2 моҳ шуда ки мо ягон видео накардестем, ягон сабт накардестем ва сабаб шаяд хидмонам намедонем бисёр хов кардестем, бисёр ховолдоем ва имрӯз Абдурозиқ қати шиштем дар хонаем. Гуфтем ки як видео кунем ва якчанд саволое ки ҷамъ шудаи дар ҳамин муддат доири Ҳазбуллоҳ, доири бисёр баъзе корҳо ҳамаам буда ба шумо ҷавоб бигем ва мухтасар дар бораи ҳамаш бифаҳмонем ва гапҳое ки мезанем, гапҳое ки доир ба Ҳазбуллоҳ поён дар переводча менависем ва шумо Ҳазбуллоҳ дароӣ кунед, Тамаев дароӣ кунед. Ва якмин саволе ки пайдо мешава, якмин саволе ки ту дар ҳама додестай оиди бои Ҳазбуллоҳ. Ҳазбика чанд қашид мешиносӣ? Ма ҳазбика бисёр пеш мешинохтум ба яке звездаши бар чӣ буд хча Гендел гирифтак чилави пау гирифт хча ва чилави пау гирифт. Бародаро, ма бисёри комментариётона хондестам. ӯ доғистониай, ӯи хелиай бародаро ҳамаи одамизодҳо ҳама одамай ягон бигем доғистониро очаш ба ҳеҷ назоидай. Мо агар роз як таърихмона нигоҳ кунем, як пиштмона нигоҳ кунем ё ки як на овози пацанои бародарои ҳозираихтмона нигоҳ кунем, мо аёнво ҳичи камӣ надорем. Просто плюси ӯ ҳамияе ки ӯ дастгирӣ мекунанд варзишгарошона. Мо бошад чӣ мо бегонапарастӣ мекунем, мо инам я Абдурозиқае мо Нурулло Муин усуно намерем. Я Абдурозиқае ки ба ҳеҷ нест. Дар комментария мехонам Ҳазбуллаҳи хелай, Ҳазбуллаҳу хелай, Ҳазбуллаҳ байецай, Ҳазбуллаҳ ҳич канестай, Ҳазбуллаҳ ранги Абдурозиқ намхай я одам бекорай, намхай яки блогер шидана мақсад одамои интереснияанда мақсад дома доири байециш гуфтесам ҳич канестай. Бием бародарҷоно бегонапарастӣ накунем, биен соҳибкорӣ боша, соҳибкории ватаниро дастгирӣ кунем, биен ҳамин мардуми ватани худмон ҳамин масъалаҳода дастгирӣ кунем, биен як борам хеле аяк гиребон сар бабурем, як борам хеле номусакишем барои як кас хеле ранги 5 мегам 5 панҷа хеле ям мушт меша, як борам хеле қавӣ бишем бародарҷоно. Ва рост мега Абдурозиқ ҳамҷа дар правилна қайд кард ки пеш моро менавишт Ҳазбуллоҳ вақти нави Инстаграм кушодагӣ буд, моро мегуфт биё эфир кунем, биё ихел кунем, мо розӣ будем, мегуфтем гап нест бародар любой чӣ мекунем. Ва дуюм савол мардак вори ҷавоб техе дурӯғгӯӣ накунӣ. ма бародаро ҳамин одам дар ман завид дувад мекунам барое ки бомдод мешавад чӣ хеле мо калонтарем, мо хушмо наметавонем бихезем, прах кадам мехеза ба азоб ва нада медояд торад мекуна бомдод ча мехона. ҳамин одам 5 вақт намоз ча мехона. Ва як видео кардагиай пеши ҳайкали Исмоил Сомони да мерававу мега бобоҷон мара дуо буте, мақсад ин маънои ӯра надошт ки ай ҳайкали допурсидестай, аки и ҳазл кард, и ҳамҷа шӯхӣ кард. Бо худат подробнитар бугӯ. Ма акун чӣ ҳафт ки мебурой ягон ҷо бою ягон ҷои рафтаиста ягон бободу ягон чиз мера дуо мегирӣ ки ман просто прикол қати ҳамин ҳазл қати рафтум пеши ҳамон бобои Исмоил Сомони ҳайкалшо рафтум гуфтум ки ба мара дуготем. як ноболиға як бигем як одаме ҳастай ки и хеле кирою хеле гапо нестай ки шумо бинависенеш и хел кади ӯ хел кади. Бародарҷоно и просто шӯхӣ кай, и як ҳамин dunyoро биё позитивна нигоҳ кунем, биё камтар шӯхӣ кунем, камтар ҳамин
нами сиёҳи дил мона биё хеле тоза кунем бародаро ами пешравӣ як аз дахарсан чен бародарҷоно ана саволи ай ҳама муҳим ин саволата бояд кунам хеле тоза ҷавоб бутӣ нагӯй магӯй матрао гаварид кардам матра гуфтам мо приколот мекардем ки ҳазби қати мезани ҳазби марда гӯри маг ами визави ҳазби қати читра маҷбур кард ки қати ҳазби бой бубро من عموما مایدگیم میخواستم که اون کس کتی اما یا بزنم خیلی گودکای مایدگیم خیلی ویسی تو در چند سال ها؟ 5 ساله ها 6 ساله ها 4 ساله ها او خیلی کجا برای میزنه بعد یکی یا گفتن شما گفتین که خواست بقینه میزنه با ما گفتم میزنم شما خیال پریکول میکردیم ما حقیقی میفهمیدم ما اخش میکردم که ما میبرم او را میزنم گفته گشته به حاضر با ویز افتاد خودش باز به حاضر با ولی انشالله میبینیم اگر چی نشود میبرویم انشالله اکتی برای سون میبروی چیسته؟ نه پروستا قوت سنجدن ما را تمام وقتی قطیمون تماس برامد ما راستیگه ما سون پومش نگفتیم ما گفتیم که گوارید که آدمی که ویزف دادگیه آدمی که ویزف میته و دا باید که سون واجی نباشه ویزف میته که خیلی ما خیلی فهمیدم که قطعی گاو میزد هر چه جویا ویدیو میکردم پریکولوشون یا جویا میکردن ما وقتی ویزف داد قطعی لوبای کس میبرم تا 18 کیلو را که ویس یادم 4 ساله گودکان با عبدالرزاق گفتم تو میترسی تو میترسی همون رنگی یکی وقتی یک اکادورو میگه تو میترسی همون بعد خودش ما مردا گوری ما خودم میفهمم بعضی وقتا دانا میگیرن که مینویسن در کامنتار ای خیلی او خیلی ایو را هیچ کنه فشار میاره نه مجبورش میکنه یا ایمد آزود ما یکم بار مجبورت که مردا گوری نه یکم چی مجبور میکنه یکم کس مجبور نمیترسی بابشه چی با من بغیر از الله ای بنده نمیترسم اونم آدمه ما همه آدمم اونم همه رنگ ما آدمه و یکی من برای چی بترسم یکی بوی بیتی یکی بوی بیتم هیچی هر بوی داد چی بوی دادم که پروستا بوی دادم میگی بوی نمیتونم کاری میکنم که من بوی ندارم ما ایت باوری داریم مردا گوری نم جه چند کسی هست ایت باوری داره انشالله حزب‌الله دا چی گفتنی؟ حزب‌الله دا گفتنیم که اول چه خیلی بودم خیلی بیستن با پیش تمام هم خگب بیچ نمیگه عبدالرزاق تیاری تبین میبرویم میزنیم میس میکنیم موس میکنیم من تیاری ما دیدگیم تیاری تدگی من تیاری خگب زایگون چی خیست تو یا نمودی تیار موتیسی که من خیلی کسیم که تو تیار نستی اکن تیاری موقع چی تیاری چند سمت بتن قدش میبروی همون روزی شاید با مخدم میگم چند قدم میبروم او هر روز ویدیو که ایسا که خیلی نه او باید سوشنای ما نموشنه نمیدونم هم وقتی های مقصد ما و تو موین قطعی گپ زدیم چی با او هر روز ویدیو که ایسا تو نمیترسی اون هم عشق رفته ایسا ایسوزه اکن من شرط ویدیو کنم بگم که ای ما عشق کسیم خود من نمایش بتونم که ای مازورو ما عشق کسیم اکن همه زوری ما داریم نشون میتونم اما دیدگیم که همه کدام آدمی که خودش ویدیو کرد نشون میتونم که من عشق کسیم خیلی کردستم او بای دادگه اون آدمی که همیشه ما ویدیو نمیکنه خوکسور بون میگردد در آن همون بای دادگه ای گپ نیست برای چه کلا بوری خیلی که چند قید است کدست دراست استیممون این خیلی بیست این باردارو دستی عبدالرزاق آدمایی که میگن که ایو معیوب میشون یا چی میشن ایو خیال میکنن معیوب دارو یکدیگرش چی نمیشون کوزا نه میشون برات دارو یکدیگرش و چی فکر داری خیال میکنن بوی میشون یا نه بوی بوشوا بو نازه میشون بشه مردا گوری ای تحت دیل گفته است گرام نمیترسی نه تو دنیا تو میره تاجیکستان هم معرفی میکنی تو پرچم تاجیکستان هم خیلی میبارم منم خیلی نگاه که جا یک گپای کی یک گپای اکثریت تاجیکای خدمون میگن که ات یک حافظی تی خیلی تو خیلی چی گفتنی هم برا با امورا گفتنیم که در یک مرد 40 هنر کم است
برای اما چند که هنر داره هنر ده باید نشون بدی خطب تو بحث امره برای خیب کردیستی؟ نه خیلی چیه برادرات خیلی که ما عبدالرزاق هم میشناسم این عموما در باره خیب در باره نمی سرایندگی و در باره نمی چیزا عموما خیلی اینترس هم نمیکنه و بشه ذوق هم نداره نمی میدونی چی خیلی نمی در میگن کو در جهانی خود چای خیلی اینترس نداره من میگمش که تو میبروی معرفی میکنی دم اصلا تاجیکستان معرفی میکنی و برادرایی که میگن که یا حافظای مقصد او باید سای ما نمیفهم شما اگه گرفتن که حزب الله باید سای حزب الله بچه که نغزای ما خطیش گپ زدگیم حزب الله رنگی عبدالرزاق بچه خوبه او طرز حیاتی خود چه داره این طرز حیاتی خود چه او هنرهای خود چه داره عبدالرزاق هنرهای خود چه همه آدم وقتی گفت که ویزو میپرتم همه ما در 100 کس برامگیه که ارگانیزوات کنیم باید 100 کس برامگیه و عبدالرزاق ما نگفتیمش ما پروستا شوخیش میکنم که لوبای برچکا هم میگم که قطعی هم میزنی قطعی فلانی میزنی چه خیلی کمی آدمی کوچه چه خیلی روزی شیدگی و خواستیم که ویزوش قبول کنیم تمایف در برامدیم گفتیم برادر ما تیاریم ما مقصد او ویزو دادگی او точный адрес дора визовш ва и брачка мо ҳам ягон донаи тарбиз нестай газан мо мардакем мо ҳам мақсад ма ба ҳами такя мекунем ки мо тоҷико мо одамои мо кӯҳистониҳо мо нами чияй ғарми чияй кулоби чияй душанбеи чияй хуҷанди бародаро бояд мо якдигара инами ситуатсияда якдигара дастгирӣ кунем якдигара ку инами комментарио Абдурозиқ да медро догистониё виступат кеса на пишти Абдурозиқ мо намегем ягон бидроен да комментариои во ҳақорат кунен бидроен просто бифаҳмоненшон ки тоҷико ҳам ҳастанд тоҷикоро ҳам метонанд тоҷико ҳам лично ма як бародари тоҷики хидмат 100 та бигем як 100 та ман аки миллатҳоро ҷудо намекунам як бародари тоҷики хидмат ма дабари бародари тоҷики хидмам агар неправ боша қадр нест не ки вақти бародари тоҷики ма прафай ма ҳичи ҳам зурум нараса дабари ҳам бародари тоҷики хидмам барое ки ами да ғариби ягон кас тоҷики гав мезана ку як кайфиятай барои хидмат ва мақсадат ай қатия ҳазби мақсадат чие қатиш задан مقصد ما هیچ من просто کار می‌کنم. یگان بار یک با یک زدگی در حیاتت؟ نه. خیلی نقطی یوسف شون قطی مویب شون؟ اکه یو کارنا مخی просто کام می‌کنم و می‌کنم منم توقعی که دارم کامشون می‌کنم چی می‌کنم اینکه ای پیشی یک با یک زدگی نیستم. من پسر تقویم یک زبون مایداد هایش میبرم گوشتی میبرم میزدیشون میزدم مشکل اکو هر روز چافتی که دیگه بازی میکنی که هر روز زدم میگیره تا که خیورم با یک بار یا نیم بار میزد ابا منم با بشه او رو میزدم ای انشالله که اگر بشه میزنی انشالله با زوریت با خواستی الله انشالله گفته سام کو اگه تو سستی او را در چی میبینی؟ فاربی‌های بو چون خیلی یا ویدیو کشده چمو باید روزای خوندگی خیلی میزنه و دروشم بینی خیلی زده است خیلی روز چوت که نمیزنه چون میزنه تو چیه مقصدت باید ستویکه دا بگذارونی یا که پارتر دا یا زمین دا گوشتین قطی یا که ستویکه قطی اساساً کدام استیلش تو معقولای زمین دا باید معقولای که استویکه دا تمام اگن استویکه قطع یکی او پارتر گرد که ایپود پرخود بدروی چکو میکنی میتونی داشته کده تمام و ما برادرو عبدالرزاق با قدر امکان تیاره و اگر که یکی ما بودو بگن که تشکیل میکنیم میشوه و همه چی یگان ما را زور نمیکنه یک چیزی هسته که یک آدمایی هستن که ای کلانتران دل گرده همی عبدالرزاق میدونم و اکثریت آدمای کلانی که میشناسم شما اکثریت هم دل گرده همی با قوته و عبدالرزاق جان تا موفقیت
Ишкам месазорам. ва чӣ гуфтани бародарои тоҷикда? бародарои тоҷикда гуфтаниам ки киҷое ки бошад зинда бошанд, саломат бошанд, мода бас саломат бошанд, мо ба бас тамом. Тамом, зинда бошен, саломат бошен бародаро. Ҳамақа габа доири бои Ҳазбулла Қатӣ Абдурозиқ ака мо чӣ қирибат надромадем ҳами боло шафтем барои ки и чиз мо переговор бурдестем бародаро. И чиз бигем шоу нест. И чиз барои ҳамқа мо то чизе ки аниқ кишид баъд видеои конкретӣ мекунем ва Абдурозиқа Қатӣ бародармон Муин Ғафуров ёки ду бародари дига ҳастанд номошона намегем ба пеши ҳам бародаро мебаремшем ва спарринг партнёрошам меовем ва тайёрш мекунем ки бирем 118 солаи и мардакаи ягон чӣ надора ира и хеле нигоҳ накунем. Ман лично ман ира ягон корш фармо метам нигоҳш намекунам ки майдака ёки и не касалай не ягон 100% ҳамаш созай просто объёмиш майда. Правильно? Ами ба худо бародаро просто ина ма дуланам има тизай тамом. Моторчаш чени худаш расходиш просто чени май. Хеле нигоҳ накунани хеле дил раҳм жалоз Қатӣ нигоҳ накунани бародари мара. И 100% и созай и ягон Андрей духтарай ки духтарай Сергей духтарай фаҳмидем бародаро ва дастгирӣ кунен додари мара не Абдурозиқа дастгирӣ кунен ки дастгирии шумо ганда важния дар комментария бинависен фикротна бинависен дастгирӣ кунен додара. Боқӣ дар паноҳи худо худтона нигоҳ кунен. Паноҳтон ба худо. Давай.